Vale. Y para alguno con Getor las cosas kanalera eta ongetorri kapo notare estari honetara zuzeneko egiten egun honetan joko bat eta Street Fighter DLC batekin eta esan didate beste joko bat daudela aktualizatu edo egin da bidela eta pagati handiak Vale, eta zego gara nostalgia da hau, paquetazo bat nahi. Round 2, fight! Luego está joven,
Bravo. You win. Round 3. Fight. Ah, vale. You win. Ah, vale, demoraba así. Brazil. Round 1. Fight. Vale. You win. Spamik ez dut nie kanalean. Round 2. Fight. Ah, gutxigatik. You win. Round 3. Fight. You Nine. Oh, you can. Round 1. Fight. Oh, You Round 2. Fight. venga, dos bandas.
zer ikusi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Gauza 3, asko bat. 2, 1. Round 1, fight! Hop. Round 2, fight! Joko da mitiko Game Boy. Aldatuko du Focus. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nahi txaro, nen gauza berriak daudela hemendik.
Au. You lose. Bueno. Hau horrela dagoenez, aiatuko dugu bat. Itxaron.
Ahora va a tener. Puso para allá tu bar.
Guatemala.
también hay ambas, con letrato. Yamato.
Vale, orduan bagiko gaganezake, 1453 eta Street Fighter B. Comando, tango, multiplayer, estaba con la vida, delizia Grossi. Bueno, va begiratuko dira norbait dago. Raida egin behar izateko.